Teh, teh ya Yon. Teh. Oh, pilih kaki dateng man. Tujuh man. Kiru dateng dia teh. Pas nasung kandang kok lah kerap. Dem mah kabar kaki teh. Alhamdulillah man. Paring beres. Dem masalah aku teh. Hasil ya. Aduh man. Setiap cepang sepe. Cok ketua belanja man. Kadang modal tak beli man. Iya biasa lah teh. Nyaman pilar yang ngalaku. Kadang hasil ya kadang tak hasil. Terus lakonan kaki demam man. Alhamdulillah teh muntang laku. Nyaman nengi kota teh. Ila sih kempangan ketempel nengi dina. Ya nyaman mong dia kaki man. Ila karena dia teh. Nyaman dia badan nengi orang. Tapi saya celun aki kan sengko. Ila celenin lah. Kaki jemik mulai aja berparuna apa man. Apa teh? Ken kerong sengko kalan mulai. Kaki mulai aja tak apa-apa orang jual. Aku iya teh. Sering sengko oleh meliaki kaki teh. Oh itu 5 man. Ya teh. Apa deh man? Aja sarung burung kelampit teh. Beda kocan lah. Kuila kebeneran man. Datang kocah sarong apa letar biskapi man. Iya. Sekelangkong man ya. Iya teh. Gila wis teh. Sengko lah mangket teh. Loh, bila mangkat deh man. Kayak merentar ke bapang ya. Tahu sa teh. Sengko lah merentar setoron sadon lo. Bon polen sengko seti akhir teh. Ya teh, sengko motor ah. Ada sidurato kala kakek. Ada bekas gitu apa teh ya. Sekelangkong man. Iya teh. Sengko mangket deh. Launan man, tengah man. Iya teh. Cek bela ke kutang panakan sianya mamat langge. Selayak bodoh kalampin apa? Kocah, saro, ki bodoh pesen ya. Sarong dongga. Pak syukur. Teh, Kaki men. boleh di kalau anyar kaki teh. Abelen online je. Nggak boleh jonglen kan aja. Ada lole namat langge seduri coba men. Telah ongku marlangga munduk kaki teh. Ani dia sengko tato mana berian oleh teh. Siapa kelumun bani yoyon. Ketika saya ngamat langge. Tak mun kaki meki padu panakan. Tak teman berian kangko. Sengko bi marlangga lo neng papade teh. Marlangga jangan dilako. Sedangkan sengko berdina pengangguran. Gua apa men? Keng kaki jelek kala cerai. Kakir itu tak ning toko win. Monero torot mana antang dere. Kimen. Titipah tersinggung.
Sing lakar laungku. Din, Kakek yon. ya kan aku lu din, sekecil din. Beri perlu na apa kan ayon. Bede tiba mat langge din. Lah, bila pak langga si datang yon. Lah abit din. Musok kaki lo tau, sering kaki ring tua. Jo yon orang tu sekaling ko yon. Mat langga ni tip apa dia kakek yon. Ini tipis suruh bagi kaki ya. Ya sekarang kong yon ya. Gila wis din, kok lah mulai ya. Iya yon. Tak rukar, antara ko mat langga je. Sering kare mole tak ada tarnya pergakan na. Semat langge. Man! Oh kaki teh. Kecing bila kaki man. Nabi teh. Lawes ya sing ku ager teh. Ini mah benih si temat langge. Sing biasa namung dateng langsung karo. Teh. Yon. Masih mat lang. Kaki man. Iya teh. Bila kaki dateng man. Lah abit teh. Aning salala abit kaki si dateng mi ada mainan kan man. Iya teh sing kok ki sibuk. Ki banyak kelakuan. Sibuk apa boy kaki man? Ini pas dulu tak sempat main kan na. Cereng dina re biasa na kanang kaki. Iya lah biasa teh. Nyaman fila ngodi. Laba ada ke isi kelaku. Yun jo man. Setiap lagi iling ciling aki lakara lain. Lamba kaki mikir pada kata apa. Pakun intar kan na. Mun setiap kaki ingat macam orang macu. Teh. Sengko re papito belum lambo. Mun lambo re sengko tak pati repot. Mun siti re te sengko lakan na repot ongkuan teh. Kaki kita tahu tang kelakuan teh. Mun suruh melang dari kaki sengko tak bisa teh. Soal kaki re tangkut teh. Lalambo angko mulian kini sampai raja ngari. Lana pernah nangidina. Wah pamat. Yang kaki jelakar macu wadiring kok. Pola kaki andi kancaannya yo. Kancanyar de maka teh. Yo man. Pola na kimin kinununtar kan na nyari kaki. Pola kaki setiap mainan kon kimin. Kalan tak pernah din na. Tak boleh di kaki man. Oh, mal kena singko aminan kon kimin teh. Belum kaki de singko yang kebandi kancaannya. Kaki tak boleh ada iya teh. Kimin belum kaki dia teh. Dapat ditangkul. Apa salah namun singko amin ke kimin. Pakai bi kaki yang kebtang kanca. Kaki jelas karena tak paham betangga badan teh.
Bukan haji. Cek kita soki lah bang masuk. Oh, kaki men. Bila kaki datang, Mat? Lapit men. Oh, Udah mah beres ya. beres, Mat. Sama kaki men. Ya antara kata Yoyon, Mat. Buang kau mikir antara karoman na men. Naku apa, Mat? Lagi di na men nagar ketemu din na ya. Sekalian kok mereka nakin karoman. Apa, re, Mat? Adi tang leo le di siapa? Oh, yes kelangkong, Mat ya. Iya iya, lawis ya. Iya, iya, iya. Pantas matang ke tak lah juga rom. Sering dah berdeki min seri ber. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya udah pakai min. Mi lakukan atau boy kenal. Teh. Teh Yoyon. Waalaikumsalam. Kakit juga nak lantaran nas mana si Seng. Oh ya mi. Mas mana si derem, Teh? Hari ya bukti. Beri mat langga. Lagi bukan nabi kakak. Oh iya, Teh. Bila sengkok tak sengaja ketemu Mat lang. Pasti beri ri. Kaki tibi derem, tak beri. Rasanya berin na lole. Cek setia lah tak teman main kana. Ya mun tak beri mah ayo teh kedua iri. Lawe mi. Lagi buka ke. Beda iya kaki setia Teh. Iya men. Setia mat langga lah karena kita. Lainan bi lambe. Pita-pita derem, Teh. Cering lah lambe Mat langga selaku sanju di kaki. Mi ngucap tak kita mi. Cere mat langga mun dating lambe lah juga kan. Saya beri na leo. Setiap asikan na lang alay kakak. Tak oleh adik pang rasai ngaji ya kaki Teh. Mungkin Mat langga tak sempat sama enakan na. Mang karena itu orang Teh. Tak usah aruh masa penting dalam kau di orang lain. Kulina ate nama nusa Teh sering abo-abo. Setia becek bisa jadi deku tak becek. Setia sengkok bi kaki yargain. Bisa jadi ku deku sengkok bi kaki tak aguna. Mang karena Teh. Makilah senang kau orang dia. Cek betul. Dilawis Teh. Mun kaki tanda jajan dia bisa sengkok sambil boleh.